Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na mom kanalu. U današnjem videu sam vam pripremio, ja ću objašnjavati kako prođe moj dan kada se odlučim da ću ga iskoristiti za snimanje. Recimo evo danas, i jučer i tako. Ajmo početi. Znači, ovdje sam se sve opet napisao, kao i jučer za objašnjavanje kanala, ono uvodni video. I znači, način na koji ću ja snimati. Znači, prvo, kao i uvijek, ja ujutro kad se probudim, pospremim krevet i bacim se na snimanje. To znači, moji videi će trajati od 2 minute pa do 10, znači, neće biti normalni videi, jer ovo nisu gameplay što ja snimam, nego skečevi, vlogovi i tako dalje. Znači, kada to snimim, upalim laptop i odem konvertirati. Zato što kad snimam mobitelom, na mobitelu mi je MP4 i onda kompjuter Camtasia to ne može prihvatiti. Tako da ja onda konvertiram u AVI file i... Ups, slučajno sam pošarao krevet sa keminskom. I onda konvertiram ovaj file i stavim u Camtasiu. Mislim, to napravim kad sve konvertiram, svaki video, ako ih ima više. Kao jučer kad sam snimao skečeve, bilo ih je više. Onda, znači, treće šta radim je, odem na kompjuter i uređujem u Camtasia Studio 8. I to moje uređivanje traje od 2 pa do 3 sata, zna nekad i 4. Recimo jučer počeo sam 2 videa snimao i uređivao u Camtasiji jedno 5, 6, možda čak i 6, 7 sati sam ja sjedio, ne u komadu, ali kad se sve zbroji sa kompjuterom i uređivao. Pa možete misliti kakav je to osjećaj. U toku uređivanja ja gledam jednu seriju, Bibin svijet, i onda možda ako mi se ne da u tom trenutku uređivati, onda stanem, pa odem pogledam seriju i onda se opet bacam na uređivanje i tako dok ne uredim do kraja videa. Onda stavim da se video rendendira i dok se to radi, ja u Photoshopu na laptopu radim thumbnail. Kad se thumbnail završi, ja stavim video na upload. I onda stavim opis. I to je to. Gotovo. I znači, to je to za ovaj video. Evo, ja sam vam tu objasnio. Sve lijepo napisao. Nadam se da će sad biti više svjetla, jer mi je jedna osoba rekla da stavim više svjetla svojim videima, pa evo ja sam se potrudio, stavio više svjetla. Tako da, nadam se da vam se svidjelo i da, danas tokom dana možete očekivati, znači tokom današnjeg dana će biti sve ukupno 2 ili 3 videa. Znači ovaj koji sad snimam, to je prvi video, drugi će biti kako ja uređujem, znači prikaz mog dana. Znači sve ovo što sam sad izrekao, to će biti prikazano videom. To bi bilo to. Ako se svidio ovaj video, bacite mi dolje jedan like, komentirajte mi video, neki komentar ostavite, šerajte svoj video. To bi bilo to. I da, ako za još ovakvih videa se subscribe-ajte na kanal. To bi bilo to i veliki pozdrav za sve vas. I da ljudi, znači još sam zaboravio reći na početku videa, na to kako sam u prvoj epizodi rekao, znači u uvodnom videu, ako želite da vam kažem abecedu, pošto znate ono da nisam išao do kraja, nešto, ne znam kako je sad točno bilo, ali... Išao slovo po slovo, znači po abecedi i tako dalje. Inače znam abecedu. Ako vas zanima, ja vam mogu u sljedećoj epizodi reći. Mogu i sad ako hoćete, ali ne možete vi sad odlučiti. Eto.
Da. Ne znate vi. Ako ne znate, pogledajte video. I onda sam rekao da ako želite da mi napišete u komentarima, pa ću ja vama reći abecedu, jer ja znam abecedu.